Juliet Ipagi ngese balebe e grupu lo eswamaka luko Real Estate Data Analysis Hub Information Limited kese pote ai rimora boiso nu egelegela atukuna kiro nu aboiso nu isomaere biasara tetere patana atuki Isolosinei ageara na bala sao sabiti kangon ujeni sobe ija boiso na yautai ochalo ayaw lutaw kata boiso kata moru amen utatai arapai agoragama opiai kila chi boiso kere mamlem aboiso mun ejinete taxes lu konyero capacity adultu so elipitengo aloste motimot ishani kino itunga misikin nyoba joksina property tax do nyoba kironis titeritwene na kwape misikini ide gena lemnike Isolosinei misikite Joseph Biribonwa lo aboy kiniteriongete lo Real Estate Data Analysis Hub Information Limited ngesieli papolo kicholongolu sodit eswamanar keda case. The role of the LCs, LC1s in particular, is to help with stakeholder engagement. So should we work with them to make the process quicker and easier and can I call palatable to the citizens of Soroti City. Joseph Okelo Apollo ne cholongolo sodit lo obukusel ngesieli pebe ekoto itunga ishishana kinai ajokisina atachakini Isolosinei lui borokech. So dumai setana kino na ipolo no ikonyedo ibore polo sanjore be ikoto angar akiro ne jaso kotunga kaungina ebe posa kitone aile Isolosinei alui topolete esito jenda chutu bonondo choba ne biabu apugani utiaka Soroti esiti konyedo abola ne dutakiti apugane dutakiti Soroti city rai bola yeni doele ne konyedo e bala tekiti kwa apugane be Isolosinei jasi tunga lemati tunga sigina no joni topolete kesi esiti ketelo Soroti. Kanuka TV East Abraham Lapu ka Christine Tado Koibuga Soroti.